18:00. Урматтуу жолдоштор, сот процесси жүрүп атат. Бардыңыздар, ордуңуздардан туруп койсоңуздар. Сот идиот. Идиот эмес жиндиби? Сот идиот дебейсиңби? Не, бу туура эмес болуп калды. Эмес айтып калдым. Сот идут. Идут эмес эми айта албасаң кыргыз тили айтып койчу эми. Не айткыча тетиги жинди келатат уже. Келатат. Соттун чыгып атканын да түзүктөп айта алышпайт эми. Сот идиот деп. Өзүң идиот болуп турбу? Мен азыр сотмун. Бүгүн сот процессин өткөзөбүз. Эми кыргызстандыктар үчүн сот бул жаңылык болбой калды, туурабы? Күндө эле сот, анан билебиз, соттолуп атат деп. Маани бербей калдык да соткочу. Эми туура, ар кандай иштер маанилүү, мааниси жок иштер боюнча сот болот. Сот болгондон кийин ошондой бизге келген иштерди карашыбыз керек. Мен кече бирөө сурайт, бу соттор эмнеге мондай кийип алгансыңар дейт. Эми сот болгондон кийин бирдеме алабыз да, туурабы? Анан алган нерсенин беките турган жери болуш керек да. Көбүрөөк алып келип берсе каяка салабыз. Мындай да жакшы, канча акчаны салып алып кете берсе, эч ким байкабайт, кете бересиң да, көрүнбөйт. Ошон үчүн ушундай болсо керек да менимче. Азыр мындай болуп калды. Мен соттон өкүм чыгарам. Мен камалат дегеним бар эле докторго жатып алат. Эми камайын десем анысы докторго жаткан болот. Анан ушу үй камагына дей берип өзүм да чарчап кеттим. Мындай бир сунуш кылайын деп атам. Сот менен докторду бир жерге бириктирсе окшойт тугандар. Биринчи палатадагы алып чыккыла дейм. Өкүмдү окуп туруп 4-чү палатага киргизип кой деп коем. Болду ушунду. Ушунда жакшы болобу дейм да. Бирок азыр боло турган сот бул башкача сот. Мындай процесс болгон эмес. Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат тугандар. Себеби доогерлер мындай башкача да. Биринчи жолу койлор доо арыз менен мага кайрылып атат. Койлор, ооба, койлор, кадимки эле биздин койлор. Алар мынтип кайрылып атат. Биз койлор кой жаралгандан бери, кыргыз жаралгандан бери кызмат кылып, бирөөнүн байлыгына, мүлкүнө кол салбай, бирөө менен мушташпай, качан сойсоңор ошоңго даяр болуп, ушинтип жүрсөк, бизди жанагы Тынар Курбаналиев деген куудул каяктагы бир депутаттарга салыштырып, биздин аброюбузга шек келтирди деп жазышат алар. Биз ошол куудул ойноп чыккан интермедиядан кийин жайлоодо, талааларда, көчөлөрдө оттоп жүргөндө башка жаныбарлардын астында уят болуп атабыз деп жазышат. Эшектер бизди көргөндө, депутаттар десе, жаман уялып кыйналып атабыз. Ошон үчүн куудул Тынар Курбаналиевдин үстүнөн доо арыз менен кайрылып, Тынар Курбаналиевден бизге моралдык, материалдык ошол чыгымдарды өндүрүп берүүңүздү суранабыз. 100 тонна күн жара, 100 тонна беде чөп, 100 тонна саман деп жазышыптыр. Ушул сот процессин баштайлык, анда тосбосаңыздар, мамлекеттик айыптоочу Нарымбек мырза каяктасың? Так, бардыгы даярбы? Даяр. Анда айыпталуучуну алып келиңиздер. Эй, сен мунун не колун байлап келдиң? Биз айыпталуучунун ушинтип колун байлап келебиз. Мунун тилин байлаш керек, тилин. Муну байлама. Bunun öbürü böyle muştaşlığı kolun böyle kadar. Öyle önemlisi. Tak. Joldoş Burgulor, advokatı kana bunun? Жолдош судья. Курбаналиев адвокат албайм, өзүмдү өзүм коргойм деди. Акылым да жетет, билимим да жетет, өзүмдү өзүм коргойм деди. Anda ozun şey çıkmıyordu bunun. Кейиндер. Ana,
Kurbanaliyev sögünüp atat Jolda stüdya. Hayır sökündüm. Hazır söktünüz mü? Enеңi деген çıkan yok. Jönlü ayak çıktı keyinler degen yerler. Так, товарищ Курбаналиев, значит, сам будешь защищаться, да? Jolda stüdya. Men Kırgız Respublikasının гражданины қатары бүгүнкү сот процесин Кыргызча жүргүзүүңүздү мен сизден талап кылам. Азамат. Өзү мындай кыргызга окшогону менен жакшы, патриоттуулугуң жакшы экен. Мүмкүн калпакты чечип коесуң. Ya, Калпакты мүмкүн алып коебуз. бул калпак Jolda stüdya. О, атаман калган калпак. Бул малтабар калпак. Муну чечкенге болбойт. Муну атам чечпей кийип жүр деген. Балам ушуну башыңан түшүрбөй кийип жүргүн деп айткан мага. Чечкенге болбойт. Жакшы, жакшы. Меж прочим, мен калпак кийбегендер менен сүйлөшпөйм. Мына. Ал келчи менин калпагыма. Эмичи? Эми сүйлөшөбүз мынакей. Так, анда сот процесин баштайлык. Сотко чакырылгандар баары толукпу, жолдош прокурор? Так, биринчиден bu koylardın arasında bir gana Kurbanaliyev'ke emez, janagı kodaygan tigi boronçu Kudar Bergenev'ke da жазылган. Ошон үчүн Кудай тиги Курбаналиев поддельнигин таап келсе жакшы болмок. Мен сизден требует этем ушуну. Так, кана, поддельнигиң барбы сенин? Бар. Менден сурайсыз да, мунулар билет. Мунудан сурап да канада. Кана мунун поддельниги? Азыр алып келем. Алып келем деген эмес, эртерээк келип коюш Tamam, керек. kişi belirleyecek. Hazır. Жолдос судья, мен түшүнбөй атам бу. Мени түшүндү деп атасыңбы? Эй, өзү гана. Bilmem özün cür desem, hoşka desem, çalıp kasıran getire barbayım deyip durup oldu. Yetim sezgen akşaydım işte böyle varın. Эй, bu kандай oladu bul жок болсо? Bul özü gazetede uşuntu öyle turup vermek mi var? Oşo jana siler kozgovatkan iş boyunca dele bul oşonda dele uşuntu ölümüş bolle turup vergen başka işte. Kalganı men aytken men жооп берем да. Так, бул өзү Кыргызстандабы? Жоқ бул Кыргызстанда. Бул по-моему чыгып кетти Кыргызстандан. Жоқ. Бул Кыргызстанда жоқ. Кыргызстанда жок болсо жолдош прокурор, мындай кылбайлы, өзүнчө иш кылып бөлбөйлү буну. Так. Анан эми Кыргызстандан чыгып кеткен болсо, мен бир 7 жылга үстүнөн эле соттоп коеюн. Жолдос судья. Жолдос судья. Сырттан кандай мен түшүнгөн жокмун мен. Эми бизде ошондой мындай традиция бар да. Ким Кыргызстанда жок болсо, үстүнөн 7 жылга өкүм чыгарып коебуз, болду. Жүрөбүз. Neme? Mine ошондо борончу Кудай Бергенов кесилдиби? О, кесилди. Mayli, neme? Turele, mayli. Ya bul emes çoğun oğlum, meridi 7 yılga kesip koydu sana, ancan da bu gemel ha. Opşum uşul. İş kılgan adamga, şunday eken de, iş kılbaş gerek eken adam uşul. İş kılgan adamın üstüne iş koz koydu kesin de sizler. Ошон үчүн иш деп атылат да, бул иш. Kırgız satırası önük bayatat, elge bir başkaça gülkü gerek, elder gül bayatat deyip nalıganlardan başka kudullar yılına bir yol zor kocan konsert koyuyorlar. Men ay sayın canı programma koyayım da uşul günü tünü izlep, işlenip, uşul satiralar diye elinin altına alıp çıksa, gel al dağ iş koz koyasınlar de. Aynen. Hopşu Melskeme gözge kıyınlı oldu da. Кимеке өзгө? Melskeme gözge. Так айтчы, мен Кимеке өзгө дебей. Hopşu Mırzak Matüye gözge kıyınlı oldu da vatan, mına. Жолдос судья. Түшүнгөн жокпуз. Aldağı mer bolup gelip işteye başladı. Unçuk böyle başkaları koşup bıltıyı oturup cep içi alıp ketip kalsa iş kozgobaydı le.
Buğa şeyin kança meri geldi, hiç kim üstüne iş kızgılan yok. Hiç kim iş kılgan yok. Murzakmatov geldi dağı bir yaka estelik, bir yaka fantan, yollarda asfaltta emnilerge munan çıkılıp köprü başladılar. Anlam arkasından çukula oturup anı kuup, akırı munan köprünü mı çakır bitirip koydum hadi. Tak, Tınar Kurbanaliyev. Siz özünüz korgap alın, başka biri aralashma, makul bu? Ya aytip koydun da. Tak, oş aytip koyganing üçün sot bolup atat hazır. Oşala özgele kıyım oldu. Eğer dağı ruhsat yok söyley turgan bolsoň, anda bir 10.000 so'm kayıpka çıkan, makul bu? Ha boldu brat. Tak. Men sana brat emasmın. Keşir koş yolda suya. Oşanda söyle. Tak. Paprovich'e söyle. Emi Kurbanaliyevke koyulgan günölerde. Kurbanaliyev'e koyulgan günöler boyunca 120 koyun var dep Kurbanaliyev açıktan açık ele menin oyumça uşu deputatlar dile aytıp atat. Men dele oyum emes, al eldin barın ele oyu. 120 degende Любой duraktın oyuna geldi, oşolar deputatlar da ayttı. Tak. Cevap versin. Yolda suya. O cindiğe büren oyumine sottoysun arası. Delili menin emes. Dalil. Jolda sudya, menin oyum, eldin oyu, buna oturgan eldin oyu. Bul dalil. Oşolar da ayttı. Tak, otur, joldaş prokuror. Bul uşul 120 degende deputatlar dep aytkan dalil barбы özü? Yok, jolda sudya. Deputatlar dep oğuzdan çıkkan yok. Bирок menin oyumça, eldin oyunça, oşul... Senin oyun mene menine sottoyun bu. Dalil var mı dalil? Jo, menin oyumça... Hem senin oyundu çöntüğünü salval ya. Aytkansın mı aytkan emesin bu? Yolda suya mınday olganda. Yemi 120 koyun var olsa 120 koyun var da aytan bu. Ora? 150 de aytan bu. Yok. Ama 120 koyun var da ayttım suradı. Hem 100 ataman kalgan 120 koyu kalgan atam bu ay olçu. Oşal atam 120 koyu kalgan mende. Hatırçı. Yemi. Yani nem oşalar çişalaydı kende hem Kırgız 120 degen sanda aytmaşız gerek bu yüzem. Ya anday uyalatıken anday çişalasa 120 olboy 60 bol olsun alardı kim koydu o da. Tura. 70 bol olsun. Yemi 120 dep oşo yakala alparadat da bul. Ya yemi koyum 120 olsa 120 de aytan bu. Yemi tigiler de 120 olatpay. Oşonda kıyıtıp alparıp durvanan oşolarga takap atpay o. Jolda sudya. Men oyum oşondoy. Sen de oyundu birce kaparsın. Sen oyun Dalilin bırakma. var mı yok mu? Yemi Dalili yok. hazırlı ayttı. Dalil yok musa demek. Uncuk ba. Boldu. Tak 120 degen sanda aytkanga mümkün emes degen mizam yok. Eğer 120 koyu olsa bu 120 dep aytışka hukuku var. Bu ne 119 desin bundan keyin. 120 deyt de 120 olgandan keyin. Tak. Bul koyulgan günü ne gitsiz? Daha kanda günü ayt. Hazırlı ayttı. Uşu 120'nin arasında hazırlı aytıp atat. Atam bay da atat. Hazırlı ayttı. Atam bay. Otur şu. Dağın gülüp bay bu. koydursayım. Ya. Atan bay bu. Atam bay olsa bay da aytayım mı? Atam bay olsa bay deyim, kembagал olsa kembagал deyim. Uğru olsa uğru deyim, tuğru olsa tuğru deyim de doğru mu? Tura. Atam bay olgun. Ölüp kaldı o kişi, o kança yıl oldu atamın ölgönüne. Atam bay. Tura. Bakacaksa atam şoför de aytmam, böyle kalmak. Yok. Jolda sudya. Siz men düşünbey kaldınız. Atam bay dep aytıp atpay özüle. Aytıp atat ko, oğuzundan çıkıp atat ko. Atam bay. Hem atası bay olsa atan bay deyim ne deyit anan? Oy atam bay dep alpar tigi şefke takıp atpay mı? Kanday düşünbey kaldınız? Öyle bizde atası bay olsa aytpak ele degen mizam çıkkan emes. Oy ötkönde toyda oturganda özüңüz dedele aytsam uşintiп ayttыңыз ko, ova debin. Al toy bolçal, bop turba.
Bu jер proses bolup atасың. Neme oşontup atpayбы? Dalilin yok bunçukla boldu. Men oyumça oşondoy boldu. Sen oyundu bana gereği yok. Sen oyun Rahman Can Akem'in urganı var mı? Жоқ қандай? Бұл қандай сүйді? Atasıbay olsa Atasıbay deydi. Anam ne deydi? Görüyoruz ne? Tak. Bu dağın negizsiz. Daha kanday Болып тұр. Болып тұр. Жана қашадан секіріп кеткен қошқоры жөнінде айтып берсін анда. Айт, жана қашадан секірген қошқорың айт. Otur şu. Yine koçkor sekirdi böyle. Vay aksakal emi koçkor sekirse koçkor sekirdi deyim mi? Eğer koy sekirgen olsa koy sekirdi deytelem. Doğru ha? Türkçe'de dostlarım var. Oşalar toy kılıp men Türkçe'ye ketken men uyda çok olam. Men çokta al koçkor menden başkan ukpayt al. Ошо секіргендегі үйіңізде белеңіз? Men Türkçe'ye toyga ketkem. Aha. Men toyga ketsem men joktuğuma paydalanıp bayağı koçkor barıp sekiriptir kaşadan. Koçkor sekirgenken arkasından koşa 5-6 koz koçkorlar koşa sekiriptir artından. Anan? Baldarım tosuk olayın deyip çıksa bir balam niyesini odara süzüttür bir koçkor. Ha sekirip atıp bayağı koçkor bütün kaşağa indirip alıptır. Ana ne mal koçkor benim korumda turunda bana gerek de apkürü izolatörge apkürüp kiralıyım. Ana! İzolatör dedi ana! İzolatör dedi жолдас судья. İzolatör de vatan. Öyle o izolatör olsa izolatör değil de ne oldu? İzolatör dedi. Koydu izolatörge apıp kiresin mi? Ama koyun bütün alıp getsene obur bayınsa cetele bar olayım hoşam. Yok bütün alıp get. Жолдас судья bunda kılınız. Buna prokurorda alıp bar bir molda okudu ondan moldanya mı okutmuş gerek bir В общем, жолдас судья ушыдағы құтылғаны қалды. Не кетір? Что-то мен ойымша Sen oyundu bana gereği yok. Bana dalil gerek, dalil. болып тұр. Dalilin var yok bu. Болып тұр. Бұл бойынша дәлел жоқ екен. Жаңағы жаңғыз текесічі. Теке жөнінде айтып атпайын, теке. Teken var bu. Maksakal al tekem var eken eldin bariyle bile yalgız teke var eken. Ama? Teken sosu var. Tembole al teke kaçandan beri жүрген teke. Ana! Болды çıqqan çapmağınaçı sizlerдағы. Жаман мені büyüгіспегілі, Жолдас судья, al teke atamen emez, çoğ atam var da var bolçal teke. Al tekesi yok biz koy bakmayız. Oşo 120 oşo tekenin arkasından cürdü de. Ana! 120! Ana! Айтып атпайым, осынан шығып атпайым. Tohtot Мені deme. büyüгіспе, ұшы құтылғаны қалды дағы. 120 деп текен айтып атпайым. Öyle mi? Hem 120 koyup olsa tekesi olsa aytat da. Ya aksakal hem el estedin Joldaş судья. Eşkin altında teke ottu otsa. Siz gelip soracağınız. Buna teke seniki ödeseniz. Ya bu tekemez at desem siz aytarsınız da cindisi mi değişti tura o. Doğru. Haydi tutmayayım temboyla al tekesiz berkilerdi bağız невозможно. Между прочим, men uşul proses başlarının aslında oşo kişiye telefon menen baylanıştım telefon çalıp. Tak. Men uşunday mesele götürülörüm bilgenmin. Men a kişiye ayttım uşunday degen bir kuduldun üstünden iş kozgawattım ele, karawattım ele. Buga sizin oyunuz kanday desem a kişi maga mıntip ayttı. Men bunu Kırgız satirasının öte bir jogorku dengeli dep bilemin. Bu demokratiyalı prinsiplerden en bir jogorku çegi. Her kim özünün oyun, temboyla kudul satira menen aytkan hukuktu. Men oşo balаны görüp жүрөм. Eğer görsem özüm bir kolun karmap bir belek bireyin dep жүрөm dep ayttı özü. Neme? Oşarım mintip ayttı mı? Oşarım menen akalarıma, ükelerime aytıp koy dedi. Oşuntu ayttı. Nesi var iken bunun? Daha kanday günahlar var. Yok mu? Жоқ. Bu yok bolsa onda sottoluçuğa akırkı sözdü vereyim. Akırkı sözünü söylep koyun. Hemen be. Ava. Men Kurban Aliyev Tınar,
Kırgız Respublikasынын гражданины катары ушул куудулдук өнөрдү тандап куудулдук өнөрдү аркалаганыман кийин Кудай канча өмүр берген болсо ошол өмүрүмдүн аягына чейин элге жаңы күлкү, жаңы сатира, өлкөдө болуп аткан нерселерди, терс көрүнүштөрдү күлкү менен, сатира менен элге жеткирген. Колуңа келсе асман ташта бер. Азамат. Так. Жолдоштор. Тынар Курбаналиевдин үстүнөн коюлган жалалардын бардыгы такталбагандыгы үчүн Тынар Курбаналиевди сот залынан бошотулсун деген өкүм чыгарамын. Рахмат. Так. Даканса бошоно албайсың. Мен баары бир жогорку сотко чейин даттанам эсени. Сагабы, сен экөөңөрдүбү, мунабы мылтык экөөңдү жок кылам мен. Жогорку сот өздөрүнөн бошобой атат. Так. Рахмат. Мен сага айттымбы, мен сени ушу камырдан кыл суургандай кылып алып чыгам дедимби? Ооба. Ама камырдан чыккандай эле болдум азыр ама. Болдуңбу? Ошондой. Камыр эмес суюк камыр экен, байкадыңызбы? Бу камырды нан кылып элек майда-майда преш кылып итке сала бере турган камыр экен бул ошо. Так, Тынар. Эмне? Суббота күнү баламдын тою. Болду шеп. Өзүң алып барасың, а? Болду шеп. Любой той. Анан кийин. Той менен расчет болдуга, бияктан сот несенин Болду. Тойбу? Той болсо мага коюп коем. Үйлөнүү той, любой той. Муну Абдулдака борончулар алып барган тойлор неме ажырашып кетип атат. Да? Неге? Билбейм, Жамбылак алып барган тойлордо баланын чачы түшүп калууда тез эле. Мына мен өзүм катырам тойду. Үйлөнүү той, юбилей, жентек той, тушуга кести той, Беркиндей кести той. В общем, үйлөнүү тойду өткөрүп, жар-жарын айтып ака барып никесинен кыйып коебуз да каласа. Любой жагы комплект багы. Демек өзүң барасың. Дагынан башка бирөөнү жөнөтүп берсең айтып коеюн. Мына сотту башкадан дагы козгой беришим мүмкүн, а? Болду. Болду, сүйлөштүк, а? Болуптур, макул. Болуптур.